mun sang atanga INP Mizo channel subscriber tele longai thathin tu Songate inza in chibai vek ule February ni ruk thotan ni ania damtaka karthar inchuan kai theu kan be se February nili nimin pia khan chin state chimlam matupi township pa zotung rama swal sipai tele zotung CDF te anin ka pa swal sipai som anthia midang panga in thliaman tur indona are nuwa swal sipai te chuan civilian mi som manin in phennan an hruaita ni in CDF lam chuan an soi Paletwa Lamah Sipai som paruk an thito comment sang ni som ni le pathum January thlachung khan chin state chimlam Paletwa township pa CDF Paletwa 2nd battalion teram ven chunga swal sipai te ne indona voinga achuaka CDF te hi CJDC special force le CNA te ne na tang hawan ni an soidan chuan indona voinga achuana a swal sipai som paruk an thia hliam tuar an tam hlebok swal sipai te kuturin civilian mi pakhat aborala CDF mi pan in hliam an tuar vebok sipai lamin an nor le mai thaya indona chuak thut thei ania wangin mi puilam po phim khur taka om turin an cha ani nimin tlaya tang khan falam khopui po zanlam curfew puana nia tlaida rukatanga jinglam daruk inkara mi tuma pona chuak lo turin antia ramboi hian zalen na no chep zel chuni ber hi tlai khon huwa chanchin kan hriat danin matupi township pa tingsi khomi salai hakar lian kumsom ni palimi chu rama sairok herin sawa apela vandoi khak takin nimin February ninga khan swal sipai ten an mana an that hei hi CCN channelin asoidane ni tin nimin pia February nili khan matupi CDF mi pui sipai atangin thang uk anti chu ral rama an chetlat lain bom arapuak palta a aboralta nia soyani bok matupi CDF te point thil diktak matupi CDF te point hei hi thil khleng diktak ni in an tuar hleti nimin khan media lama an soi kan mu bokani pasal tha an chan hi apoi hle tedim township lai tui khwale leitang kim lama CNA nam sipai tele ZRA nam sipai te anin ka pa chuta chuan CNA nam sipai pasari velan thi nia soyani amaro chu hei hi an mani CNA lam chuan thudik lo dot mai ani anti ve thunga ZRA lamin CNA lam mi pasari atanga som panga vel an thi anga an soi hi an lobby ho propaganda mai mai ani ZRA pakhat athia midang pan in hliam an tuara CNA lam an himvek zok ni in Salai Williams hlon cheu chuan ha kha media lama soi hei po hi ani chi ti kan hre chiang theibik chuang lova chin mi ve nam sipaya in chal ve anin ka pero hi chu poi kan ti tak zetani suibu lama swal sipai pasari an thi February nili nimin pia khan sainan kui anti lama tanga kal chuak swal sipai somli vel chu konglaka PDF lamin bom manginan lo lambuda swal sipai pasari vel thi in hliam tuaran tam hle ni in an soi February ni thum khan wedle township tlak lam machi tunga tanga takong min lamakal swal sipai tele wedle township pa GZ special task force te anin kap to a chumi tum chuan swal sipai pangan thi ni in GZ lam chuan an soi salinchi lama ral tlan sangthum velan omle Sakain region salinchi township pa pale khopuya tanga kal chuak swal sipai te February nili tu ka tanga an lu le ta ka wangin mi sang thum vel an ral tlan le ta ni in nimin khan an soi February ni thum khan salinchi khopui mun tina an duty ya February nili khan thingtlang lampanin an kal chuak ta a thingtlang in an rok le nual ni in an soi ni heng swal sipai te hi February ninga nimin khan yi kha khwale nyong pin khwa te an tlo nia soi ani suibu township pa maupin khwa civilian mi pahnih Hal Hlum ani
Suibu Township ma upin khua civilian pahnih Hal Hlum an ni January ni som ni pariat atang khan ni som thum thleng ni thum chung helama hian sipai nan om chila khua an hal ba ka civilian mi pahnih an Hal Hlum ani an Hal Hlum tak mi pahnih te phei hi chu tun thleng hian tu te ber nge ti an hret hei mai to lo February ninga nimin khan mongyua khopuya North Eastern Command mun pui an ral thuam da na le thlonan da that na mun te chu shadow ranger pol ten ral thuam lianin an ka pa jingdar thumvel khan voi khat dar kwale minute som pariata voi khat RPG mun hi ve ve nan ka pa sipai thi po an om nge ya ambulance in an thiar nge ni in an soi Makui region Makui township patu khomi mi pali chu February ni chonudar ni vel khan sual sipai ten an man February ni khatatanga sual sipai an wa wangin Salinchi township thingtlang khosom pali vela tangin mi sim ni vel ral tlanin an omle meka tunlai hian Salinchi marlama thingtlang khuwa an thut meka ni hetiang deuh hian Makui region pakhuku township thingtlang khosom pali vela tanga mi sing chuang vel po indona wangin an ral tlan mek bok PDF lamin an soidan chuan February thathara tang hian sakain le Makui lam hi sual sipai ten an nor na sa tahlea UNOCHA lamin an soidanin February ni thleng khan ram chunga mani in le lo tlan san hi mi makta duai khat le nuai ni vel an om to ni Mandalay region Mataya township Tipuk pin khodai kongpeng thuama duty sual sipai te chu February ni thum tlaidar nga vel khan drone bom thak khuman nia sual sipai pali thi in medang pathumin hliam na takan tuar Rangoon khopuya Nuclear Technology Information Center hon ani don ta opening ceremony a hian min ong hlana telin ama ngei na hong don ani sang ni som ni pani November ni som pariat khan Rangoon khopuya Nuclear Center in Saturin Russian State Atomic Energy Corporation Rosatom le Sipai Council noya Science and Technology Department ten in rem na thu an lo thlung to a mingan sign tak chu November ni som ni pani khan ani an thu thuna tanga thathum vela rei nuwa hetiang hian Rangoon khopui line township RC2 anti muna nuclear lam zir chian na in an hongdon ta ni program hi February ni ruk tiania news kan ti chu hi chuan an lo hong to te poni mai thei kan riat dan danin comment lama bo zui kan tu mai don nia nimin tlai lam thleng kha chuan line township RC2 mun te chu sniper le security ten an feng uluk lea program a hian Russia lama tangin an sipai tele foreign department ruai tu te an tel ve don ni in an soi Rangoon khopui Mengaladong township pin ma pin thler veng number panga na chu sipai ten an ram ani thu soin nikom November thla khan in an thria sak to a mi pui te chuan an in mun nei let le thei be sein nimin lam khan kong puya ding mevin an dil le tahlom ram abuai ma ti na kalaya in mun lo ram le zel an in chu sak hi chu azia lo ngot mai Tanin Tari region Longlung township min yat khua February nili jinglamdar som pani pel fel khan sipai motor patni an luta utin long an ti chu kap hlumin a in an hal sakngal an kholu min yat tlang lama RPG an kap na sa hle bok khochunga in dang an rok na sa hlea bike panga an lani in LLPDF ten an soi chumi nu February nili vek jinglamdar ni vel khan Longlung PDF ten khopui chunga forest department office an hal ve thung sipai in chop bel tenen anin kap chhun zom nia soyani poka thile hliam tuaran omem tiro an soi mai theitalowani February ninga nimin kha KIO tan an revolution kum somruk pahni na ania chuni pual chuan KIO chairman general N Van La chuan chuni pual chuan KIO chairman general N Ben La chuan thu soin sipai councilin in rem na asoi hi chu a oi om thlot lo ati sipai councilin tlangram ethnic armed group te hi border guard force da
adu maya anral thuam da se du in opila ti hi antum dan maya ni ati KIO hi NUG le PDF tenen hian kanin kopa politics lama kanin lungrual hleya heti lai hian mi hring tam zawk kol nam zinga hi chuan political shift lian tham hi ala langlo kol nam zinga nam lian le nam chung nung nia in ngai na ala om len chung hi chuan revolution hian ala o rayang atibok kan soi thin ang khan KIA nam sipai te hian Kachin state Shan state mar lam le Sakain region mun then khata PDF tenen sual sipai an ka prenga thunei na pong la kani nu kumni chungin KIA nam sipai te hian indona voice sang khat le za som ni le panga an ma chon to ni in general chuan soibok ral tlan hi an khothen om tenen mi sang ni chuangan ni mi puyan tlan zo nu chuan KNLA KNDO le federal wings drone pol tenen February nilit lai lam daruk le chan ve vela tangkhan darkar chan ve chung vel anin kap zui anin ka nuwa sual sipai te chuan an che vela thingtlang kholam hoin RPG an kapa voisom panga lai an kapa ni ral thuam lian awanga hliam tuar panga ral tlan te sing an om ni inan soi Moon state yi tam sipa sipai captain manani February nili nimin pia chonudar ni le chan vevel khan Moon state yi tam sipa Asia road kong puizo akal sipai ho an chuan vena Mark 2 motor pakhat chu defense force lamin lo check turin an tidinga motor chu tlan le tathut mai sia motor pa in darkar chan vevel anin ka pa motor chu kong sir tuiluan kora tla in a chunga tangin sipai panga an zuang chuaka chung zinga pali te chu an tlan bo theita a an ho tu ber a in fit lo beremoni don ni sipai captain ero PDF lamin an man motor an hal ngal ni in yi Guerrilla Force YGF ten an soi February nilizan vek khan Moon State tatung le Bilin Township inkar rengun le molamien inkal po na kong puya sual sipai motor pariat PDF laminan lambuna sipai panga anthia midang hliam tuar panga an ombok ni in Hawk Revolution Squad HRS Paul tenan soi Tunkar kalta khan Myanmar ambassador to the United Nations uchomu tu nale Britain ambassador to the United Nations Dame Barbara Woodward te thusai video file ti chuani a chuta chuan Barbara Woodward chuan Myanmar ram buaya sual sipain thona tanga bom le khohalan that ema wangin nikum sang ni som ni pani khan Myanmar ram hi khovela civilian thi antam bernaram patni nani atia apakhat na hi soilova kan rechia talo Barbara Woodward chuan soizelin UN Security Council in alorel to resolution hi Myanmar Sipai Council hian azom donem ti kanma March thakian en chian anile dona remna le ko tura lo in buat sai lo ka tulang atibok Myanmar rama hian tan pui ngai ngoi hi mi makta doi som pasari vel an omeka chung ho han tan pui chu Sipai Council lam hian an rem titlat lo ni ina soi boka chung ho han tan pui chu Sipai Council hian arem titlat lo ni ina soi bok February nili nimin pia khan ramchung mun ranga sual sipai somnga pali anthi nia soyani a February ninga nimina ero mi somni pali chawan thiani khati zong khatun tuma Myanmar lam chanchin laksar zual kanan ti chwa thei chu ni a ngai thatu zong songte in chunga kan lo me